Ćao svima, dobrodošli u novi video na kanalu i u današnjem videu rangiram sve filmove iz Ćao inspektore serijala. I naravno pre nego što krenemo se ovdje, subscribe-ujte i uključite notifikacije za svakih videa. Naravno obavezno me zapratite na Letterboxdu, Instagramu kao i na svim društvenim mrežama, uključit će naravno i TikTok, a i priključite se na moj Discord server. Svi ti linkovi su dole u opisu videa, također dole u opisu videa link da možete podržati me rad, postanite član ovog kanala ako to želite i time dobijete ove videe ranije. I naravno obavezno i komentarima pišite ko je za vas omiljeni film iz Ćao inspektore serijala. Krajem juna, odnosno 29. juna sam odradio u SKC-u maraton svih Ćao inspektore filmova. Dakle, seo sam i ogledao sam svih 6 od nekih oko 12 pa do 9 i bilo je onako vrlo jedno zanimljivo iskustvo, te sam odlučio da napravim kao neku vrstu rangiranja. Da, ako niste znali, ovaj serijal ima 6 filmova, znači ne 5, jer eto film Okršaj u Casino Cabareu je kao neki spin-off film Ćao inspektore serijala, dobro, svako više o tome uskoro. Prvi sam već gledao, pa sam njega rewatchovao taj dan, ali zapravo ovaj Vasili 5 sam prvi put u životu gledao i stvarno mogu reći jedno vrlo bolno iskustvo. Na 6. mjestu se nalazi i taj film koji donekle nije glavni film u serijalu, to je film Okršaj u Casino Cabareu, koji je kao neka vrsta spin-offa, iako je reditelj isti, taj kreativni tim je isti, ali glavni glumci su drugačiji. Što više nije Bata Žinović, ja ću tu Dragan Nikolić i Bodan Ninković. Stvarno jedan jako bolan film za gledanje. Jedna poveznica je tu Gidra koji igra istog lika kao u filmu Dama koja ubija iz te glavnog serijala, to je Corleone. I da, ovaj film je baš onako, se vidi ogromna degradacija u kvalitetu kao i u volji autora da zapravo snime nešto valjano. Nekako je stvarno jedan film koji je snimen vratno za neku crkavicu i zaista mi je presmešno da vidim Dragana Nikolića da glumi u ovakvu trash filmu. Jeste da je Bata Živinović se neko već opustio i glumio raznoraznih filmova, Dragan Nikolić ipak imao neki standard, valjda. Bodan Ninković je već glumio u Sekuli i čim glumiš u Sekuli znači da nemaš neki standard. Ali Obračun u Casino Cabareu je stvarno bio bolan za gledanje jer je sve snimljeno bukvalno na jednom setu, samo iz različitih uglova i bolno je očigledno koliko je loš i samo, ne znam, pojavio se i Neda Arerić iz nekog razloga. Ja ne mogu sad vam kažem o čemu se radi ovdje jer sam i sam zaboravio, ali znam da je na ovom 6. jadnom mjestu. Na 5. mjestu se nalazi posljednji film u serijalu, to je Doviđenje u Čikagu, koji je zaposlen 96. godine, znači davno nakon svega onih ratova i sankcija i čega god je nastao ovaj prokleti film koji izgleda kao ozbiljan fever dream, bukvalno je fever dream, koji je film koji mora da se gleda ili kad si pijan ili nadovoljan, šta je, nemam pojma, kao taj film ne gledaš kad si straight. Za nijansu je bolji od Okršaja u Casino Cabareu, jer opet imaš Batu Živinovića i Nikolu Simića, koji iz nekog razloga glumi Pajka u ovom filmu, a zamenio Boru Stjepanovića. Za ovaj film bi bio sigurno bolji da su imali Boru Stjepanovića, Batu Živinovića i Nikolu Simića ponovo koji se vratili, ali svakako tu je naravno i Lidija Vukićević kao klasična buksa u tim filmovima i naravno Petar Božović koji je apsolutno glumi policajca i glumi istog lika svuda. Film u Doviđenju u Čikagu je pandan Žikina ženidba, oba filma su vrlo onako tužna dokle je došlo od tako kultnog, barem pamtljivog serijala, donekle, nije ovaj serijal pamtljiv kao Žikina dinastija normalno, odnosno u 2 godine, ali opet je pamtljiv. Da dođemo do ovog jednog degradacije, potpune degradacije svega, a i naših umova nakon eto 6 filmova. Na 4. mjestu je Dama koja ubija, film koji je nekako bolji nego što sam mislio da će 4. film u serijalu da bude, ali opet znatno gori od prošlih. Sam priča apsurdna, jer kao njih dvojica, odnosno Boki i Pajko moraju da pobede tu jednu kriminalnu bandu, muškarca Corleonea koji kao diluje oružje i žena koje imaju sidu i koje žele da prenesu sidu na Donji Milanovac i tako ubiju grad. Odjednom imamo Bodu Ninkovića koji glumi doktora i kao prezentuje o tome šta je sida i sida je zapravo dama koja ubija. Znači ovaj film se bukvalno zove Sida. Mislim da to dovoljno govori o kvalitetu ovog filma, da je potpunosti apsurdan i presmešan u nekim trenucima jer su se apsolutno boli huva šta pričaju i šta rade zapravo ovi glumci. Edukativni film o posljedicama side, aj tako ćemo reći ako išta. Sad ova prva 3, odnosno posljednja 3 filma na listi su paljivi, zapravo smešni i simpatični, ja bih rekao, i više gledljiviji od ova prethodna 3 na rangiranju. Na 3. mjestu je Ćao inspektore, 2 vampiri su među nama,
koji u potpunosti odlazi u šlok, u taj neki onako eksploataciju takvih filmova i vidi se nerealna razlika između prvog filma Ćao inspektora koji je zapravo jako dobra trash komedija koji danas dobro radi, na drugi deo koji je stvarno dno, skoro dno. Ali dobro, ali čak, ok, znam da je to tada bilo vreme koje je bilo tmurno, ali eto, 89-a, čak i 90-te nisu, pa da kažeš da su snimili film u užasnom dobu, jeste bilo užasna doba, ali realno film Svemirci su krivi za sve, definitivno pamtljiviji od ovog, ali da, želeo bih da vidim šta je bilo u glavi Nikole Simića da prihvata ovakve apsurdne uloge, jer ovde glumi doktora Švarca koji diže ljudi iz mrtvih i pretvara ih u vampire. Nikola Simić je stvarno GOAT na domaćeg glumišta, stvarno je legenda. I već na ovom filmu sam zažalio što sam napravio taj maraton i žao mi što nije bilo više ljudi jer bismo se onda mučili svi zajedno, ali obavezno mi pišite u komentaru koji bi sledeći maraton live stream filmova vi voleli da vidite na mom kanalu. Na drugom mjestu je sigurno jedan od najkultnijih domaćih filmova, a ujedno jedan i najgorih domaćih filmova, to je Svemirci su krivi za sve. Jeste Nikola Simić jako poznat glumac i glumio i dobre i loše uloge, ali uloga Svemirca, osobe koje ne znamo da je samo neka osoba koja je našminkana i samo zeza ljude u gradu, ili je stvarno Svemirac, fantastična uloga, stvarno. I naravno tu imamo ponovo Burduša i Batu Živinovića i Boru Stjepanovića i čak i tu i Bata Paskaljević iz nekog razloga. I stvarno jedan vrlo specifičan film koji je kao neka vremenska kapsula u to vreme, potpune degradacije društva u ovom prostorima i stvarno jedan vrlo zanimljiv film koji ću sigurno gledati još mnogo puta, jer pre svega govori o tome kako dolazi Svemirac u Donji Milanovac i raspisuje izbore i tera ljude da se pokaju i da glasaju za njega. Težak film za gledanje, ali donekle može da se protumači kao vrlo dobra studija sociogeopolitičkog stanja naše države u to vreme. Ne verujem da treba da se okrećemo toliko filozofskim temama kad pričamo o filmu Svemirci su krivi za sve, ali opet film ovakve vrste poteže tako pitanje. I naravno na prvom mestu je film koji je započeo sve, film Ćao inspektore iz 1985. godine. Evo, gledao sam ga 2 puta već, prvi put u kinoteci na Vidovdan prošle godine, tu kako sam probao Vidovdan 2024. godine u kinoteci, gledajući Ćao inspektora na velikom platnu, da Nikola Simić glumi člana jedne homoseksualne bande, da im je da im je kod fraza da li imate vazelin. Stvarno je jedan fantastičan film i apsurdan film, koji ću iskreno, ja mislim da uvek pamtim. Iz nekog razloga je Mira Furlan igra u ovom filmu i uvek se iznenadim šta će on tako glumica ovde. Naravno, to je Nikola Simić i Boris Stjepanović i Bata Živinović i svi ostali glumci. Naravno, genijalno, isto vreme degenski humor. Zorana Čalić je stvarno brilirao u ovom filmu. I zaista je jedan od posebnih domaćih filmova koji ću uvek hvaliti, uvek pamtiti i uvek moći da gledam. I preporučujem, ako niste gledali neki film od ovih, ajde, realno pogledajte Ćao inspektore, Svemirci su krivi za sve samo zato što je smešan, ali za Boga vas molim, nijedan od ovih filmova nemojte gledati sami, kao gledajte sa nekim, sa društvom, jer kao jedino tako ima smisla gledati ovako đubraste filmove. Jednostavno volim domaće trash filmove i ovaj film je savršen primjer takvog filma. I to je bilo to za jedno malo brže rangiranje ovih Ćao inspektore filmova. Ako vas zanima kako sam rangirao lude godine filmove, obavezno bacite pogled na taj video i bit će dole u opisu ovog videa link za to rangiranje. To sam isto radio posle maratona tih filmova, samo što ih je bilo 10 i više da se ispriča. Ali ima tu paralela između ta dva serijala i Kanal lude godine je generalno bolji serijal od tog, jer imate samo Gidru i Milana koji su nenormalni. To sve u ovim komentarima obavezno napišite koji biste voljeli sledeći maraton live stream da uradim na kanalu i koji je za vas najbolji Ćao inspektore film i da ste možete gledali jedan od njih. U opisu videa link da podržite me rad i da dobijete videe ranije. A do sledećeg slušanja ili viđenja, ja se odjavljujem.